अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक वाक़ा के बारे में जो अशमुका में पेश आया था। दोस्तों असली सच क्या है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस बंदे ने वहाँ पे वो अटैक किया है, जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ हुई है, बताया जा रहा है कि वो मेंटली अनसाउंड था। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसने ड्रग्स लिया था। दोस्तों असली सच क्या है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल इरफान ओपीडिया। चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। یتھے کٹھ ٲس گرِ أمۍ کوٚر صبحٲے اٹیک مٲلِس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ مٲلِس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أمۍ اٹیک کوٚر یا اورٕ دوٚپُن تُہۍ تھٲیِو کمرٕ ومرٕ بنٛد أنٛدرٕ کَنۍ بِہِو کھٔٹِتھ یہِ تِکیٛازِ وٕنکٮ۪ن ٲسۍ بِہِتھ کھٔٹِتھ أمۍ دوٚپ یہِ گوٚو ٹھیٖک أمۍ دوٚپ ماجہِ ژٕیہِ مےٚ یِتھ کٲٹھۍ سۭتۍ بہٕ گژھٕ اَستان ییٚلہِ یہِ اَستان درٛاو یہِ آو اورٕ یہِ گٔیو یپٲرۍ ہمساین ومساین وَننہِ تُہۍ یِیِو مےٚ 5-10 نفر أسۍ رٹہون یہِ اورٕ آو نہٕ کٕہٕنۍ اَسہِ کوٚر پُلیٖسس تہِ فون تِم تہِ آیہِ نہٕ کِہینۍ تِمو دوٚپ تُہۍ أنۍہُن یہِ یوٗرۍ أسۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کہون سُہ نِتھ سُہ اوس نہٕ مطلب أسۍ ٲسۍ کمٕے ییٚتہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ رٔٹتھٕے اَسہِ کیٛاہ کٔر کٲم پُلیٖسس کوٚر فون تِم تہِ آیہِ نہٕ کینٛہہ ہمساین ووٚن اَسہِ تُہۍ یِیِو یہِ کرِ خرٲبی وٕنکٮ۪ن یہِ رٹہون أسۍ یِم تہِ آیہِ نہٕ ہمساے تہِ آیہِ نہٕ کِہینۍ البتہ درٛاو تٔمِس پنُن پِتُر بوے نٮ۪بر تٔمۍ ہیٚژاو سُہ رٹُن تٔمۍ دِتۍ تٔمِس تہِ چوب تہٕ سُہ تہِ کھوٗژ تہٕ ژوٚل سُہ تہِ پتہٕ کیٛاہ کٔر أمۍ کٲم أمۍ دوٚپ ماجہِ ژٕیہِ مےٚ سۭتۍ بہٕ گژھٕ اَستان مول اوس ییٚمِس سۭتۍ سُہ اوس ایکچُؤلی اوس سُہ پیٖرن سۭتۍ گوٚمُت رحیٖم بابس سۭتۍ پرویز بابس سۭتۍ تٔمِس کوٚر خبر کیٛاہ گوٚوُس تٔتھۍ منٛز تہِ چھنہٕ پتہ کیٛاہ بیسکلی چھُ وٕنکٮ۪ن اشتعال اکھ پھہلیومُت کہِ یہِ ہسا چھُ بیسکلی أمِس اوس تھوڑا چوٚمُت دوا کینٛہہ نہ دوا ووا اوس نہٕ أمۍ چوٚمُت کِہینۍ یہِ اوس بالکُل ٹھیٖک یہِ اوس دُکانس پٮ۪ٹھ راتھ گوٚو أمِس دُکانس پٮ۪ٹھ تھوڑا أمِس گوٚو مول تہٕ اوٚنُن ییٚلہِ گرٕ آو تہٕ کوٚرُس أمِس نیاز ویاز کوٚرُس أمِس گرِ اَصٕل پٲٹھۍ أمۍ ووٚن پانہٕ تہِ دوٚپُن مےٚ چھُ یِتھ کٲٹھۍ مےٚ کٔرِو تُہۍ مان ژٕ نیاز ویاز کوٚرُس أمِس یہِ اوس نہٕ ہُہ چوٚمُت ووٚمُت اوس نہٕ أمۍ کِہینۍ یہِ کٕہٕنٛز کتھ چھِ أمۍ اوس چوٚمُت أمۍ اوس نہٕ چوٚمُت ووٚمُت کِہینۍ یہِ اوس البتہ اوس یہِ پیٖرلٲنۍ سۭتۍ گوٚمُت یہِ اوس پرویز بابس رحیٖم بابس سۭتۍ پکان پرویز باب یُس سُہ شہر برین چھُ یہِ اوس تور تہِ گژھان أمۍ نیٖیَس بہٕ تہِ تور تٔمِس نِش أمۍ اوٚن سُہ تہِ پونٛسہٕ أسۍ وَنو کہِ یہِ اوس پیٖرن سۭتۍ پکان تہٕ پیٖرن سۭتۍ پکان پیٖرلٲنۍ سۭتۍ أمۍ نیٖیَس بہٕ تہِ نہ حظ اَسہِ وٕچھ نہٕ کران تِم کینٛہہ أمۍ أنۍ تِم تہِ أنۍ تٔمۍ یور 5-6 لٹہِ وۄنۍ دپہو أسۍ آسہِ ما تہِ ییٚتہِ چھُ مطلب خانٛدر اوس اَسہِ أمۍ اوٚن خانٛدرس پٮ۪ٹھ تہِ سُہ یور تمہِ برونٛٹھ تہِ سُہ یور تور اوس گژھان تٔمِس نِش اَصٕل پٲٹھۍ مان ژٕ اوس أمِس تٔمۍ سُنٛدُے آرڈر ژٕ کیٛاہ کر کیٛاہ نہٕ کر أمِس اوس مطلب أمۍ یاو دوٚپُن توبہٕ گوٚو قبوٗل مطلب ہیٚژٕن مٲلِس ماجہِ معٲفی اَصٕل پٲٹھۍ ترٛووُن یِمن سجدٕ وجدٕ دوٚپنکھ مےٚ دیٖزیو وۄنۍ معٲفی مگر مےٚ غلطی ولطی آسہِ گٔمٕژ کینٛہہ اوٚنُن یہِ عیال ویال سورُے مول موج أنِن یِم أنِن زنان أنِن بہٕ واتہٕ سِسٹر۔ دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ چلو دوستوں میرا آج کا ویڈیو اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ باقی السلام علیکم۔